Dan sien ek bok. Gooi spies in bok. Spies tref bok. Bok vrek. Gooi bok op skouers. Loop huis toe. Lang pad tot by grot. Grotfamilie is gelukkig. Groet Grootman met Hannes Miller hou steeds die rekord vir die produksie wat die langste in Afrikaans gespeel het. 10 jaar en meer as 1000 vertonings later. Dis 20 jaar later en Groet Grootman 2 maak sy verskyning met Wynand van Vollenstee as die nuwe Grootman wat tans Suid-Afrika plattoer. Ja, Elise. Ten minste is hy altyd ewe kommen. Biltong has always been important to both men and women, especially in the lives of cavemen and women. What better way to silence the hungry roar during a hunt or gathering party? Bring on, Millie. And now we're introducing Grootman Biltong. Lefra Produksies en Meatworld is trots om bekend te stel Grootman Biltong, Grootman Droewors en Grootman Chili Sticks. The Grootman Biltong, dry wors and chili sticks are packaged into handy and attractive 80-gram packs. We use only the best Grootman-approved quality meat to make the tastiest Grootman, biltong, dry wors and chili sticks, according to Grandpa Grootman's personal recipe. Our products are packaged and sealed under strict hygienic conditions for your safe enjoyment. Supermarkte, winkels, kafees, clubs, kroë, teaters, kerke, skole, diensorganisasies, snoepies en vele meer. Sorg dat jy Grootman Biltong in jou plek verkoop en lekker winste maak. Ons aanvaar nou graag handelsnavrae. Kontak ons gerus by 011 815 3000 of e-pos aan info@grootmanbiltong.co.za. Vir meer inligting besoek gerus www.grootmanbiltong.co.za. Bestel jou Grootman Biltong, Grootman Droewors en Grootman Chili Sticks nou, want biltong is mos kos.